Karibu sana kaire kiri mubango wetu aturinge biashara na tuthunkume na muthenya we munde tuyite mwanka mujini wa Nkubu aratwete kuwate na Purity Muthomi urakethwa gitutaragiria mantu kathumba maigeni na biashara ya uteri na kwendia nyama mathina marethiritwe agikurukira kumarira thirwa kiambagire biashara eno na kinya nyuma ya murimu wa COVID-19 kuya atethirwa kinainika arathie na mbere kwithwa kiendereaga na akethwa gitutaragiria mantu kathumba maigeni na biashara eno mathina methiritwe ekurukagira na muno nkuruki ethirwa gitunenkagira umenyo bwingi bwigeni na biashara eno ya mantu maigeni na uteri na kwende nyama kage muraithiri watania nani tumenye rugono rwake kuma bura ambangirie mwanka emunde turi bura ethiritwe akirutha kire biashara eno yake mata tutariri wego urigu na agaturi iko marieto ambetagwa Purity Muthomi naja turi tuyayo hoteli Nkubu na ituenderete ya biashara cietu kuma 2012 na customer cietu citwiteka muno na ituruga turio tuthongi ituruga nyama ituruga mucere ituruga mukimo ituruga marigo ituruga matumbo na inyaka benji na inyamuthere na inyaka supu ituruga mamno twire kuma 2012 ura wambangire midi wambirie wini tubigana ta wambiri wina arutuwira bagana ta kedwa waje walimu wandikiti antu wambangiria tarugono kuma 2012 tederwa karia tokwambire biashara ya uteri 2012 ndambiritie na antu bana twendelea gugete gifanuka ndongera bakinya batantatu twendelea twirwe irio ora gugwita nitugwita tukiongairaga irio nyama marigo jau mithere tugeta tukiongairaga kumira au nande ndakinya antu 10 nande twendelea nabo mwanka riria COVID irejire ndabataura kairi Nkwigwa watwira kinya nwethagirwa ukiruta biashara ino ya nyama ciaku ikurutaga kawe naonda bantu kothi ya kugira nyamu cia kuthinja mturani kana ikurutaga nyama ino nyama tuthinjaga na biguthinja ikugurutaga ikugura ireta wabyo kana nyama iretagwo igacurua mbucheri aria tukagitanga twiruga kwi mathina kurukirite kirotero rwa biashara ya nyama mathina echenje mbucheri ne andikwa ntu ombo wandika muntu aije kwendia nyama ugitogoro numutigire mathabune na nywire mbeca iria na challenge taiu ikaingia muno kethirwa na ndi utina gutina gintu gikuonekana na ndendia banyama ni ubethaira bakario kana muntu akaria na ndi gwatuika na ndi nyo choro kagitoka agari moka uga na chiitire ngai agakuriria mbia temire uthura biashara ya uteri kando na biashara ile chingi chionde irokiumba kwambiria biashara ya uteri waruga irio byaku ukendia bikagira utarakona kirio kona ukendelea runene te stress nuwe yakunenkere mathugania ati ukambire biashara ino yaku ya uteri yethirwa ikiruthaga bwega kurokwa atore uterine nande atore andiki uterine nandirio ambire mbere ndari ndukene ambira tucincie ngugi nandi twendelee na uteri ngugi ya ituta kuga ngugi ya nduka kirego o personal ngugi ya nduka na uteri ukugeria uteri niyo yonekanire niyo ndonere kibwa nkurukie nduka na nduka ni challenge zile komiti wa kurukagira no challenge cia nduka mara into igiterie ibikaririo nandi gwatuika bitikumbika waku wathukiria tangugi ino yaku mukuru waku ana baku na mushi waku nde kwa general wathirwo kithukagira biashara ino yaku ata family kwa nijukagia ngugi cine tumi muno nontu nio baitabia kurana bya kunywa imathina mariku waga na ucemani namo kana imathina mariku wacemanirie namo ukiambira ngugi ino yaku kagita kamere mbere mathina ya hoteli kira kirira kina thina ni antu bangugi na antu bangugi mutombo mwandika atikwira atija ngugine omwetera kethira atiku icio twithira iria twithira twinacio nontu nya daktari beja batwira twi sawa kuma murimu wa COVID-19 ukwanda kunywaga nthiguruni yetu ya Kenya imari kuma mathina mara withiritwe ugitirimana namo kuma COVID ndikuja
tuonere mwanya muno nontu nya customer cia pamwe betere reserve patiwa baka itaunine na ndi ura twendagia twendagia mwanka thai ima wega mo imari kuwithiritwo kiona kumania na biashara ino yaku ya hoteli. Ngugi ciekwa ni ntethagia muno nontu ni nthomithairia nkara bwega na ntiagagia kuraka gya kunywa. Rugendo ruru rwaku rwa kwambiria biashara ino yaku ya hoteli rwithiritwe rukariata kwina bantu wakinyire maybe wana ngugi ino yaku ni bateri kwekina ukagira kidogo au kwe bantu wakinye wana biashara ni kuthinde kidogo kono okere kana rugendo ruru rwaku rwithiritwe rukarakarangangi ata. Ngugi ici ntigagua kinogia nontu nyankaga mtongugi au mtongugi au ririre ni ntonyaga tigatine kau na ndi ntigagua inogia no tethina mbona kiyo ugutie bantu yakinya gomba kuwa we ngugina kumbira mwatia no kana okere mieri tega nona to dinami dale ampo mairagia kanya karagatio mtoro tionga kabandeni na ndi tukenderea abara bakubanga kurugura hoteli womba kubatara ata araba kubanga gwiko hoteli ndendo vera mtu koma iragia mtu tongugia ura agatonya gatigatene kau agaitangugi nontu nya ugo uinge utena mtongugi kinyomo no tira kethira bu inkurukie urorari na imbi gomba kwiranira customers bara bakaya gukugurira kana barabari yaga a hoteli ni yaku mawega mari kumara bakona ikiringithanwa na mahoteli mara mange mari aga mushini wa Nkobo tenda kubera kinyaba keje ibakaribisi nontu murugire ituruga bwega na utheru twithaira twinabo ogu ikuto kiumbo ya maybe bega bega na bata moya kuria au hoteli no ya hayo me hoteli endo utheru na kurugira antu irio bwega no tariria gaturi iku na muntu akenda gukinyira aomba kwithirwa ayo kinyangagira ata aja ukenda kuja hoteli ije ayo ugekwa stage au njube witie na njire u itetie na njube nyuma au waja nandi ukethera ayo hotel au mbere opposite ya Kwamboni free imataro mari kugomba kwithirwa uri namo kire baraba kwenda kwamberia biashara ciago mwanya ndendo vera mtu koma iragia biashara ene utiomba kuja narua weka biashara okara kiumia kimwe ugote kuona baita umira mtu igo kasa mwankoko na kiro bangite na notanenkane kinya namba ciaku cia thimu kengo uratu raithiritie na tuthikiritie nya namba nombo 0726 079 289 machokere kai 0726 079 289 ibwega murithiria ino tubakwatana nani kumaria twambiria mubango uyo wa tuthunkume na turinge biashara monka kagita kaukange tukiwatania kire gicunje kia biere tukiwatwe na mutaalamu aitwereza mantu kathumba na mantu marama konene na biashara ino ya hoteli kitawa Faminas Mudhuru wa Kimadi.